Kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tamela pen pini la so video long nali tom hana ki wan pi matina ke than ponji la bangki offline ben job card kosonsi ka apply ning jima la so aputhak sinali tom han la so video long na than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel long jo sina khomri milang pule ka chinghon pen subscribe ko la pen video nali tum share pani gon kan non pathek pen offline job card ka apply aputhak le lang pono nang la pen che than pono nang Tangde non pathek pen pangcheng pononang job card aphan kosonsi offline pen kai planning jima la so process lang ponlonang kichengsi labangso form nang litum block office long dam pen stame long ekchi kali pulotang te nang litum online le download ek stame chokji la pen job card lo ka apply ji a form labangke kaprektin area long si kaprek application form labang ke alang litum simmer ta hai mine mate kunani ke kaching bar dokok ta hai mine stame ni lista me la so form labang ke online pen sinili download iglo job card ka apply ji a form puse labang so form along ka fill up poneng ji a process labang ke nili non nali tum panang than pichini ponik po kichengsi number 1 along ke apply weg ji amen toknang po lapen arloso Pulote te da husband kalte father names tame tok doneng ji jong se principal da father name tok don de cholo la number 2 long pangke number 3 long da ke tok neng ji la pangke age mat arta 20 ma ba 25 ma la sun arta tok donang po la pe number 4 long men ma o men ma mate pinsoma lo soma la ta da bachini du neng ji kinang sot lo Number 5 long kopia category ma estima lata da ke tok doneng ji kinang sot lapen number 6 nalitum theklangi ladak bangke job card number tok donang po lapen number 7 labangke da address tok donang po lapen village samen PO lapen laput nalitum theklong ji serial number as per electoral roll nalitum la voter list mate voter achap laso list along nalitum da voter serial number doje laso serial number labangke nalitum la serial number as per e-roll put ke tok theklong che la so dim fill up donang po number 8 long dolang village panchayat amen tok donang po la pen jongse la ka apply vek abang phi bang disabilities pulote details of disabilities dak pi donang po tonang po koson ben si disabilities ma kopia problem ma la pen la preference of nature of work la bang nalitum fill up don de da chogi je lapen number 11 long da bangke declaration no lapen da nali to amen chitok donang po under Assam Rural Employment Guarantee Scheme I dak nali to amen details tok don to choklo lapen details dak tok det pen aphi place lapen date dak tok donang po lapen la dak bangke apply vek abang phi assign nang po amen chitok donang po la tok ik det pen aphi putho dak family details la bangke ke add poneng ji la dak bangke kenang sotlo Family details ke adji afan ke chengsi da serial number pinang po ka apply vek abang phi amen lapen father mat husband amen male ma female ma dak tonang po arta ko anma la ta dak tonang po lapen la son tha dak serial number 2 la son add pon bom nang po ka anma hem long family members do la so men bang kenali tum la so lo long fill up on lap nang po lapen la fill up det ben phi putho dak aber nalitum theklongi dak signature pinalang applicant signature of applicant lapen nalitum la fill up tang thailu pulotang te documents ki pidonang ji nalitum long aadhar card donang ji aadhar card donang po lapen photo pakni nalitum pidonang ji photo pabon donang po aadhar card photo lapen bank account lahai pidon thainang po ladak family members ko an madak get pon lahaya details diak tha family members dak bang ko an ma ke lahaya documents da nangli la pidon lab na pula so form laben labang so form kuna si ki jogdam nang ji lapen ki pidam nang ji ma pula nale tum block office long dam egon da nale tum ji avan pidam egon alang litum 1 week ang bong penali tum apan job card alu bang nang pi po laben putho do thulang non ni long do thulang form isi alata job isi vera form lo the a design si paprek chalo
hala bangke nili non nali tumpan dalam piklang pon igedet po la so form bang si ka use bangke ong la non nali tum screen long ke tek pon long of form la so form bang si asila son lo form ka fill up ji a process la bangke nali tum nan maduta fill up tek pe bangke avi athema da kisung bangke ave la so form long ka fill up nang ji nili amota pulo ka apply ve gamen la pen ala relationship father husband la maduta me tong nang polo pen age lapen dak men ma woman ma tona po category SC/ST ration card number lapen electoral serial number PO tona po valis lapen la address valis panchayat yang si disability pilte nani tum pidono lapen number 10 fill up nanilo lapen declaration dak nani tum men tona po la blank salong so name fill up na po lapen command tu mala so form ki jog dami nani tum dak place tona po date tona po dan nali tum sign pinang po lapen family details mate family members la dak pen add ponang po la add pon igala polte kijut si nali tum theklong ji dak puthat sign isi pitunang po lapen aadhar card documents to anali tum pabondon si office along thondam nang po block office along la hello la job card fan ka apply ji a form la bangke ka fill up process la bangke nali tum video lang mi simple share pon igon lapen komama si job card long long le nali tum pachini ignon lapen job card ka vela tum problem bin blog office tong damo form and amigo lapen fill up igra nali tum pigon do me thak me kadu ka ve kar british 2.0 youtube channel long ke lagara do ana fans tami nilin pen card dong